अंदवांद बांद ये चार के हर दूसरा खल को गछे अंदवांद बांद रज़वन्यु सारी ये हर दूसरा ये चार के हर दूसरा शेर आबू दरियाई सावा गाँव से जमीनो समा जमीनो समा शेर आबू ज़हरा के दुनिया बेहतरीन परो जनाब ज़हरा के तो खाना चूँकि मशरूम सेहत ठीक हिन्नत मानबो तो ज़्यादा ज़हमत के जनाब ज़हरा करें तुहन ये पालन कबूल के बरकत
سٲنۍ حاجت گژھن روا سٲنۍ مُشکلات گژھن آسان صلی علی محمد سُہ چشمے زایند ییٚلہِ زاو دریایہِ ساوہ تہِ گوٚو سیر آبُک گژھِ ہے اند وند بند یہِ چرخ ہے ہردو سرا یہ ہے نئی دور دور سرور عالم نے وقت وقت اگر نئی نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیرِ ہا یتھ دنیاہس منٛز وقت وقت یعنی پہ کائنات پروردگارن خلق کر اگر نئی تن ین حضرت آدم دنیا اونن ین حضرت آدم خلق کرن اگر نئی تن نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرِ ہا یتھ دنیاہس منٛز وقت 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 گویا گاہے أکِس نبی سٕنٛدِس سلبس منٛز گاہے بیٚیِس نبی سٕنٛدِس سلبس منٛز اگر نہٕ یی ہا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ کیٛاہ گژھِ ہے اند وند بند یہِ چرخے ہرد یہِ دُنیا نہ وٕچھِ ہا آغازٕے تہٕ نہ وٕچھِ ہا پنُن انجام اگر نہٕ یی ہا نور محمد مصطفیٰ اللہُ صلی علی محمد سُہ چشمے زایند ییٚلہِ زاو دریایہِ ساوہ تہِ گوٚو سیر آب چشمہ چھِ سارنٕے پاے چشمہ گوٚو سُہ مقام یتھ جایہِ آب پھٹان چھُ آب چھُ نیران مگر ییٚتٮ۪ن چھُ مُراد چشمے زایند زایند گٔے زندگی یہِ چھُ اصفہانس منٛز تہِ اکھ دریا اتھ اصفہانس کِس اتھ دریاوس تہِ چھُ ناو اصفہان کِس دروازس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ اتھ چھُ ناو چشمے زایند یا چشمے زندگی چھِس ونان سُہ چشمے زایند ییٚلہِ زاو ییٚلہِ سُہ یہِ چھُ سُہ چشمہٕ اگرے چشمہٕ منٛز آب چھُ نیران مگر امہِ چشمہٕ منٛز چھِ زندگی ہٕنٛز جۄیہِ نیران امہِ چشمہٕ منٛز چھِ زندگی ہٕنٛز جۄیہِ نیران زندگی ہٕنٛز جۄیہِ پھٹان یتھ چشمس ناو چھُ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ زندگی ہُنٛد چشمہٕ یہِ چھُ زندگی ہُنٛد منبع یہِ چھُ زندگی ہُنٛد آب زندگی گٔے نہٕ فقط انسان چھُ وۄتھان انسان چھُ کھٮ۪وان چٮ۪وان انسان چھُ بیہوان انسان چھُ کتھ کران اتھ چھنہٕ زندگی ونان زندگی چھِ ونان زندگی ہیٚچھنٲے اَسہِ عالمٕکۍ پیغمبرن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زندٕ اِنسان چھُ سُہ اِنسان ییٚمِس منٛز ایٖمان آسہِ ییٚمِس منٛز اخلاق آسہِ ییٚمِس منٛز کردار آسہِ ییٚمِس منٛز گفتار محمدی آسہِ أمِس ونو زندٕ اِنسان نتہٕ چھِ سٲری اِنسان زندٕ گویا بظٲہِر چھِ کھٮ۪وان چٮ۪وان وۄتھان بیہان یہِ چھِ زندگی بظٲہِر مگر اتھ ووٚن نہٕ زندگی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ زندگی ووٚنُن تتھ زندٕ انسان ووٚنُن تٔمِس یُس پننہِ زندگی رسول خۄداے سٕنٛدِس طرزِ عملس پٮ۪ٹھ پنٕنۍ زندگی بسر کرِ اتھ ووٚنُن زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توے چھِ یِم مجلس یہِ گژھِ یاد تھاوُن أسۍ چھِ مجلس کران آتھوار آتھوار چاہے 15 ؤری 10 ؤری گیا کران 15 ؤری گیا کران مجلس چھنہٕ مقصد کینٛہہ مقصد چھنہٕ مجلس مقصد چھُ کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقصد چھُ کردار اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام انسان دۄہس تہٕ راتس پٔرتن مرسی دۄہس تہِ پٔرتن مرسی راتس تہِ پٔرتن مرسی پتہٕ کردار آسٮ۪س نہٕ کردار محمدی آسٮ۪س نہٕ کردار علی مرتضیٰ آسٮ۪س نہٕ أمۍ سٕنٛز مرسی چھِ أمِس بٕتھِس یِوان لایِنہٕ مرسی آسہِ نہٕ کینٛہہ یہِ پٔرتن دۄہس راتس نٮ۪ماز یہِ روٗزتن دۄہس روزدار راتس روٗزتن شب بیدار اگر نَے أمِس کردار آسہِ امام حُسینس چھُ اگر نَے أمِس کردار آسہِ علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھُ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز چھِ أمِس بٕتھِس یِوان لایِنہٕ
मकसद छन मजलिस क्या मकसद छु यम मजलिस के जरिए पन किरदार ठीक कर यमो मजलिस के जरिए पन किरदार ठीक कर दुनिया मज इंसानस वारियाह मुश्किलात दरपेश शैतान छु जाग आसान कर गछस गलती बुनमन डोलित कर डल पन वद निश बुनमन डोलित शैतान छु हर लम्हस मज अकिस अकिस चिहिस मज इंसानस जाग आसान हाँ अमिस गना कह यह द्राव नमाज पढ़ित वह बह त्रावस वसवास दपस या चहु छुन कह चु खुदायस नजदीक वुच चु द्रावक नमाज पढ़ित मस्जिद मज बाकी सारी बेन मज यानी अमिस गो यह गुमान यान अमिस यह गुमान गो बहुस नमाज बाकी बेन मज बहुस नेक बाकी खराब जन अम सज नमाज अमिस बुथिस लाई मजलिस करान यह मजलिस यह दिखाव बाबत मजलिस क्या जाकिर पसखान बल्कि यह मजलिस यथ मजलिस मज पन किरदार बनाउन इंसान हफ्तस आसान पन्निस कारबार सत पन्निस लोह लंगरस सत मगर यह अख दोह बिलखसूस पन वनान यह दोह इमाम हुसैन वत थोमुत यह दोह इमाम हुसैनस मिन्नत थावान मजलिस मज ना यह जन इमाम हुसैन मिन्नत थावान सह नात दिवान मजलिस सह आलव करान यथ मजलिस ये इमाम हुसैन नात दिवान जन यह परवरदिगार सुन फजल पे पे फरिश्त अर्शस पे नजर करान वुचान बन कन अत जमीन पे क्या नफरा जमा गमत क्या मोना जमा गमत वन मोन क्या मुसलमान जमा गमत यम जिक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद करान यम फख्र आसान करान यम गुफ्तगू आसान करान कोता खुश किस्मत यम जिक्र आल मोहम्मद करान मगर ब्याख जमात फरिश्तन हज यह गुफ्तगू करान ना यम खुश किस्मत क्या यमान मावन खुश किस्मत तेल दपोस तेल कम खुश किस्मत अगर न यम अत मजलिस मज जिक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद करान तिम फरिश्त वनान जवाब ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम खुदा सुन फजल यमन पे खुदा फजल कर वोल यमिस ये तमिस पे कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद तवै यह पैगाम तिमन लूकन यम सान मजलिस पे आवाज तुलान यम सान मजलिस पे अंगुश तुलान यम सान मजलिस पे नजर तुलान यन कह गलत काम करान कह जिक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद यम खत बड़ काम कह दुनिया मज जिक्र मोहम्मद व आल मोहम्मद खत बड़ काम कह दुनिया मज लिहाजा तिमन लूकन यह पैगाम तिमन लूकन यह मजलिस यथ मजलिस नाव अंजुमन मिशन ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह नाव जनाब ज़ैनब दितमुत यह नाव जनाब ज़ैनब सुन यह मिशन यह हलफ यह अलम तुझमुत जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि ये तकसीम आव करने इमाम हुसैन वनस दोनस बेन या ज़ैनबा करबला रटे अम पे यह हुर सह सारे पाई अत क्या हुरो बेंद करबला रोटी मे अम पे हुर सह सोरे यानी करबला पे यह क्या सा हुरोमुत सुई करबला पे अगर न जनाब ज़ैनब आशा सह वाक़ा तथ सहराव सी मज दब्योमुत तम सहराव मज नबर नेरहन सह वाक़ा इमाम हुसैन शहादत नेरहन अम सहरा नबर अली अकबर शहादत नेरहन अम सहरा नबर अगर यह अम सहरा नबर द्राय अत सहरावस अत अलम अत नबर अत पैगामस नबर करन वाजिन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा यह सोय अलम यथ अलम थफ कर्म जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अलम यीदिस कालस
जनाब ज़ैनब सुन नाव रोज तीतिस कालस रोज मजलिस यीतिस कालस म्यानि जिंदगी हुन लोह लंगर छु यीतिस कालस मोन शाह खसान वसान छु यीतिस कालस छ मजलिस कह इंसान कत कोशिश करे जमानन अश्त्राहो रखना अथ मजलिस कत कोशिश करे जमानन अस करना हो छपी आवाज यम आवाज ये मजलूमन हमायत बुलंद गसान यह मजलूम करबला इमाम हुसैन यस आवाज जालिमस खिलाफ बुलंद ये गसान जमानन करे कोशिश आवाज कर बंद मगर वल्लाह वल्लाह अगर नहीं साथ आशा अगर नहीं हमायत आशा हासिल फातिमा ज़हरा अगर पकान आज पकान फकत बाबा सादत फातिमा यम क्या जवाब दिन पगह जनाब ज़हरा यम कोशिश करान हतमन दोहरात कोशिश करान गब आसान करान आजादारो काफिर हगो सु यमिस पगह जहनमस मज लायन मगर सु मुसलमान कूत बदबख्त युस काफिरस यम सिंस ये काफिर जहनमस मज त्रावन काफिर हरमिस तबकस सु मुसलमान बनिमिस तबकस सह कूत बदबख्त सु मुसलमान यमिस पे काफिर अल्लाह सह कूत बदबख्त बोले बहन सह कुस मुसलमान सह पन्नस पानस मोमिन वनान सह परतन दोहरात नमाज सह करतन मरसिया कचा त मगर कुरान वनुस इन्नल मुनाफिकीन फि दरकी इल्ला अस्फल मिनन नार या मुनाफिक जहन्नम किस आखिरी तबकस पत परतन सह कचा त नमाज कचा त मरसी कथ लगन यम नमाज कथ लगन ये अक्संस गबत करो इत जनान आये ना दर खदमत जनाब रसूल अकरम अम सात माह मुबारक रमजान पैगम्बर सबस ब्रोट कन क्या शरबत पैगम्बर सबस ब्रोट कन पैगम्बर सबन वनस दोनस तुल यह शरबत क्या शरबत यह अर्ज कर या रसूल अल्लाह बस रोजदार पैगम्बर सबन वनस तुल यह शरबत चे यह शरबत वन बे या रसूल अल्लाह बस रोजदार त्रेम लटि वनस पैगम्बर सबन ऐ वन मे चे यह शरबत या रसूल अल्लाह अर्ज कर या रसूल अल्लाह बस रोजदार दोपनस रोजदार कपर गए वन मर्द बोय सुन माज खान आसो यी करान हसा गस थाउन या शैतान जग कर गसस लग्जिश बवालन जहन्नम किस सतमिस तबकस कर गसस लग्जिश बानस थफ करित वालन जहन्नम किस सतमिस तबकस युथा अश त डाल शैतान बस यथ एकसी चीज हिफाजत कर एकसी चीज हिफाजत कर सह गो ये जेव हिफाजत कर यह जेव हेको जन्नतस त वातनवित जेव वातनवित जहन्नमस अस वनो खुदाया शफी छे जनाब ज़हरा यम लूक कोशिश करान जी मजलिस गसन ब्रोट पकन खुदाया तिमन कर असलुक हिदायत अगर नहीं हिदायतस काबिल खुदाया क्या यम सिंदिस दिलस कुरान शरीफ यम सिंदिस दिलस मोहर यी ना त्रावन पत परतन दोहस रातस अगर यम कुरान परो ब्रोट कन अमिस गसन हिदायत खुदाया तिमन कर असलुक हिदायत अगर नहीं हिदायतस काबिल तेले खुदाया अगर नहीं तिम हिदायतस काबिल तेल करो ये दुनिया मज नेस्त नाव बस वह करो पन्ने बाबत दुआ खुदाया शफी शे फातिमा ज़हरा सोन हशर नशर कर बा गुलामान अली मुर्तजा सोन थफ्ता महकम बदामान अली मुर्तजा अस्कर फातिमा ज़हरा सनन गुलामन सद महशूर अस्कर इमाम हुसैन गुलामन सद महशूर अस्कर इमाम हुसैन वादुन सद महशूर आमीन खुदाया शफी छे जनाब ज़हरा सलाम यम यथ मजलिस मज यवान छ यम यथ शिरकत यथ मजलिस मज करान शफी छी खाने नवत खाने इमामत यहन खान कर में है कि रसाना आमीन साहिब खान सुन खान ति करा आमीन बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद
बस दाब दित वनो ये रसूल सुबहान रसूल सुबहान ये बोजान बोजान वह कज चोखत दरस मज नफर यम पान बाग सारी छप कर बनो सारी बोजान वह कत जनाब बस्तई तोर जवाब दपे जनाब पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफा जबराइल यस खबर में आनान छुक ये खबर कस छुक बोजान ये वहे कस छुक बोजान जनाब जबराइल अमीन छु वापस जवाब वनान आलम किस पैगंबर जवाब क्या छु अर्ज कर या नबी बुछुसन वाक़िफ़ असरार ने असरार बुछुसन वाक़िफ़ असरार अत राजस छुस न बह वाक़िफ़ अत असरारस छुस न बह वाक़िफ़ ज़ यह वहे कत पे या नबी असरार ने बह छुस न वाक़िफ़ असरार Mikailo Banan Israelis यसा छुस न अत राजस वाक़िफ़ क्या अत असरारस छुस न वाक़िफ़ तेल कत छुक बोजान वनान इसराइलस छु मीकाईल मीकाईल ओनुक नाद दित दर खिदमत जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीकाईल मैं करो सवाल जबराइल अमीनस वहे कत छुक अनान वोन मे इसराइल वनान इसराइल कत अनान तमिस मीकाईल वनान मीकाईल वन सा वन
कस नश बोजान यह खबर कस नश बोजान यह वही कस नश बोजान मीकाईल ज़ी या नबी परवरदिगार ने क्या इसके चाह ना वन उनवान मर्सी हुंद चाह लिहाजा हर कुन पड़ावस मज गस चाह युन मीकाईल अर्ज करान या रसूलुल्लाह अर्शस पे परवरदिगारन चाह पद तथ मज क्या तिम सालो छतात मज आख तिम नजर करान मिसाल गई शबी तहमी चहमत सूरत हा पौध गसान शबी पौध गसान यस गोयाश सप्तान यस कलाम करान यही कलाम कलाम खुदा आसान यही कलाम वही आसान यस जबरील अमीन तहवात अतन माशस आलमिक पैगंबरन सवाल कुर्मुत जबरील मीकाईल सूरत छन मुदार गसान तिमसाल छन मुदार गसान शबी छन मुदार गसान मे वनक ना यह शबी कसंस यह सूरत कसंस यस तत पे अर्शस पे चहमज नमूदार गसान मीकाईल अर्ज करान अर्ज करिया नबी दाब दित वन यह गोया अजीम शान अजन की सलवात करो अर्श पे यह सूरत नमूदार गसान या रसूलुल्लाह गोया कि सूरत अली मुर्तजा अमि चहमज कथ करान सानिन दिलन खुलूस अता गसन बापत यत मजलिस कर पाने नजर इमाम ज़माना शरीफ सानिन दिलन कर खुलूस तो इरफान मारिफत अता तीन शानस पर बुलंद सूरत गसान अर्श पे अल्लाह ताला चाह
खल्क कोर्मुत अर्शस पे अहस मज सूरत नमूदार गसान यस सूरत अली मर्तजा अलैहिस्सलाम यह सूरत कलाम करान यह कलाम कलाम खुदा आसान यह वही आसान बस आजादारो क्या मुनासिबत यथ मजलिस आमुत अकिस मरहूम सद याद मंज मजलिस कर साल सवाब बापत यह मजलिस कर तम सिंदिस रूही पाक सोजो बुलंद सलवात यह गो चाह यथ चाहस मज अली सुन सूरत नमूदार गसान मगर फर्क अली मर्तजा अली बेमार यस बेमार घर नजर बेमारी कर तवस्सुल करो मगर याद क्या हम वो तोहन आबदीर शाह अली जनाबो कल सियाह चाह अली
मगर दपान ये आवाज ओसा बोजान यम सदा ओसा बोजान जजादीन फातिमा बेमारी करबला ये अत चाहस मन सदा दिवान बड़ बाबस छाना यम ओसा बोजान दपान ना क्या हेकवा बूझित कि क्या सुचा ओस सुचा
Umarına yatı boyu. Kas mani Cenab-ı Zeynep.